ko i kai peke ngata hen wakai horo ni wakai ki tonga kau kapa tu ki maman lah fatonga ini ni wakai fa o Rusia Crimea horomui kau tau a Ukraine o kai hato e fafipaki me he kau tau a Ukraine ki Rusia he na hua tu kapa no ko ngafonua ku e Crimea ko na horomui kai tuanga Crimea ke nima o President Putin ko fo ilaka ina Rusia ni fiu hono talia e franga mo e fatokanga me pula fatata ke na horomui me anga fawa una fako kana ikai unua Rusia e tutu ya tupe ke tu ai mea una uloto giai ko si li faki fuke pula Amerika mo fata tapu la i Rusia tu nga ne hufi a Crimea pe faha e do la yangi ai fata tapu e muia ki atu o tuka ki Amerika mo pula fatata ha pe hege Union ya Europe a Rusia ki hono mana i e tonu a Ukraine ke ne pure i hono fonua ka au tau kawe a Putin ko ene huatu ki Crimea ke malu e kai Rusia o na uiai Crimea mo Ukraine i he me tau e wa ngea go hilina e pure e Rusia Crimea talu ai ne mau e fonua ni e ta fitu valutolu kane oange e Rusia ma Ukraine aia i he taimi ko ia na e hoka Ukraine ko konga be Rusia i he taimani mafa o be e kau Rusia to lahi ko fo ilaka halaia kanengo e ko Crimea o pe he ko pesete ni mawalu a hono kakai faka katoa ko kai Rusia ia pesete wa fa ko kai Ukraine da pesete taua ko kau tatas o tu fo ki Crimea ai tahi uri me fa to ke lau hake o Serbia ai kolo ko ia ni kamata me e taulahi uruaki na hoka Crimea ko fonua tau dai na Ukraine o falele be e hono puri anga pe en i ne fare area ko tu uni ke ngai kawenga la lahi fonua e pau ke fa fu mai e puri anga Ukraine malo ko ngata nga bia o e dau ni wakai kai to kyoko